Koe tau wala tala ko mauai ha koe hoko mayanga he taha wakalele mai New Zealand he pung yang mafua, ha koe tau le kua ko tutupu ai ki Moana. Ta he tonga tau la ni ko malona moe mapaki ai e pou whana ha koe tau matangi malulu moe loka lahi e tahi I Moana. Ka koe whalawhalang he tau mena ni ko tutupu ko tala hawa he mtaka Niue Yacht Club koe whakatonga koe ta baby ni ko malona e pou whana ha koe whina hatu ke la matai e tau kumkumianga ke he taha tonga tau la koe Enchantress ko tua ha koe ngalo I Moana. La whikilunga e tau le kua ha koe nākai whaipuhala ki matutaki atu wai ki tau tangata koe nonofo ke he Enchantress wai tupe tupe I fuki ni whalu hala todo mga whawa I Amelika ha koe whai mga ha koe nākai whai matutakianga ka koe lewa e lata ke hoko mai ki Niue. Koe whakaosianga ko mai ke la matai atu whalu tonga tau la ke kumi moe whakatutala mo lo tōru ia koe iloa ko mawhala moe kua tū whakakua ia lo tōru I Beveridge Reef. Pes ni ko mawhala e tonga tau la nei kua le kua e taha he mole e whia la matai atu kua maua e taha to tonga fuseka moe tātu ai alaua ki Samoa. Kai whakalofa halaua tonga tau la ha kua whakatoka he whani moe tau koloa ni haha iai. Tala hau ilo tōni kua lauia ke tau whakaroanga nei koe whakakuanga lahi ni ko maua mai he tau whakaroanga ia ke lata mo lo tūru ni ko whamahani ke o whano he tau tonga tau la kua lata ke katoa toa moe maupopo tau koloa ke maiki ke matutaki moe whalu fuki. Lahi whakau he Niue Yacht Club ke lo tōlu ni ko lamatai ke he tau whakaroanga nei moa take whahinga hua moa moe whakawhanwhekau whahinga hua leo leo moe mtaka Rescue Cooperation Centre ha New Zealand.